Pamirsa sinarengan ris jeroning betanginya nih pariwisata Bali tur nincapnya nih pengerau wisatawan warsene mangkin ngawinang konsumsi listrik taler ketar kayang nincap. PLN unit induk distribusi UID Bali nguning ngayang anceng ring adolan listrik warsene mangkin nincap 16%, yening saihang ring warse sedurung nyane. Manajer Komunikasi PLN UID Bali Imade Arya Mausang ngenenin indik ancang adolan listrik warsane mangkin kantos sawetara 5 tali 3 gigawatt hour GWH. Kuentenan inucap sayana ageng saihang ring pemargi warsa kali-tali kali likur antuk sawetara 5 tali samas GWH. Yening selahin saking adolan inucap kauningin warsane mangkin nampenin panincapan kantos 16%. Nanging wilangan inucap ke bawah sementara santukan durung wenten penetapan saking pusat. Napi malih nyabran warse ancang adolan nyane stada nincap. Wesanan sektor pariwisata ring ancang inucap utaman nyane rauh santukan bage pariwisata Bali samput ngawit metangi. General Manager PT PLN Persero UID Bali Iwayan Udayana Mausang, konsumsi listrik ring Bali sampun nincap daweg sasih Desember warsa kali-tali kalih likur. Pamekas ring tanggal 12 Desember warsane lintang kauningin beban puncak kantos sawetara 900 MW. Kanan inucap sampun nampekin beban puncak sadurung pandemi COVID-19 pamekasnya ring tanggal 21 Januari warsa kali-tali kalih dase. Konsumsi listrik taler sangkaning wentennyane panglimbak pariwisata Bali sane kacinayang ring parikrama ageng skadi KTT G20 ngelantur ring pakeling Nataru saha Imlek. Panincapan penjualan listrik warsa kali-tali kalih likur taler sayan ageng. Miwah ring tarif bisnis ngelimbak kantos sawetara 3% selantang warsa kali-tali kalih likur. Katanya nih konsumsi listrik pamekas ring tarif rumah tangga kantun akeh inggih punika sawetara 10% sayang ring tarif tiosan. Bisnis Bali nguning ayang.